Ikansilan luko district alo amuria kesingun iboete kokinga kolungito salomar ajaikina urianetine kansulo. Ikeuntos ibore yen ayauningun. We are not refusing to approve the budget, but only we were discussing the issues of our emoluments, that is our 3 months arrears that we are not paying. Atemasi ageuno lapalo ikanyete when we were sworn in. Lapalo ikanyete lo kanyeta apeke de lo kanyeta ale. Kesila puduma matachita. To maina plano ikesila. Areda unekaru emambo bonguni sirigini etachokata etachero chalo anyina. So aporisa isimas bonme ara mambere inaita isu sirigini ngun mamuso iperori ayatakini ajaut aswam nara erasu nguni ponesho le utare aitonono kaswam kosi. Moses Emabo Apolone Cholong loke districta nges echamni tebe ejasa allowances no mametachita Ikansilan. Irabeti jari asnama mu etacha Ikansilas otupibo ne bakabe honoraria isibe bakabe ex gracia betachani kino councillors angoli lap ilukumna kwa tarekera kasakani ido minasa tukoni kini kwa cheta tamu isiriguna around adauni lapio UD data chani kesado pata chanet konyani ngosna jata riso kwa pe district anges nata apote tutuboto itemana lo tetiak mame ni perasa lemu isirignara we are implementing a budget idarsa pugan aina kini so ikapulu itacha so ikansa jai apaskine a budget approving a budget lo camera ke district la Muria lo ne peta reading ai billionin akaisra lukanyare no mokin iawe mtunga nyaro ne council lo mo council room apelata councilaska agir alumno council room adija ne council for the first time giving them an allowance of 10 minutes maybe to think how more be are yoba tunes ke sejai. So when the chairman district chairperson went to consult them be bakas be mam kes akese ex gracia tachitai ex gracia ne bunio Kampala rasun wa kiro kere ne uruna anu naro bu kansulo in its own wisdom itutu wede otia kuna ni administrative units tete bejana kine elosotunga itunga ke support kija ikisi au misho nwenyalal. So the council says they are not ready. Yongo mama shalam kitapu ana menta itachikapu ni disikangu oja sikapu nulu ite so ichanasi itosoma wa doctor ita na mamso yalama ya pele kine tekecha muda narai mama spedo te gira aswamu konyo se kitete sa aswamu anengara kini solo kwapo loko ane mama polikia unasoda kosa imonye pakini kansulon aitutube budget nes adaun ido mame chaite nwe potatu pakin Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.